Maikanem Abilin. Tinapalabas pinakamuan dalando ken ansong dagiti kakadwada ngagsublidan iti kutada ket sidadaan met dagitoy ngagtungpal iti simbahan. Napasagidan ni Mayor Simon iti mensahe ti padi ket kinagura na daytoy ket kinunana ano di mamingga ti padi paltugan nan daytoy. Kabayatan na napan ni Rina iti pagbaludan ket kinasarita na ti may sa abalod a rebelde. Ado ti dinamdamag na iti daytoy may papan kadagiti daduma pay a rebelde. Kalpasan dayta napan iti kampo dagiti soldado. Itagagayem adtoyen tituloy ti nobela tayo ana Pauluan. Maikanem Abilin. Gap-gapom iti pagbaludan? Wan, kat ado tinaamuak ijay. Babaen ti panakisaritak iti may sa abalod a rebelde. Anya dayta? Adda pa'y gayam sa bali a grupo ti rebelde. Malaksid iti napaksyatyon a grupo. Anya? Nasaan ka mamati? Mapan ka iti pagbaludan. Si ka mismo ti agdamag kankwana. Andoy tinagan ti kinasarita. Mapan mo kasarita, ket mapanag na kam, apod no, timbaga. Ididamdamagan mi kada kayo daytoy abanag. Diwa kaya tiyagso. Ngamsa na bali? Tinapateg. Nagpudno kayo. Sir. Amom ka di tinagan ti pangulo ti grupo ako nam? Ansong, sir. Ansong? Oh, wen, sir. Amom ka di ti ayam ti kutada? Iti akin namyanan, sir. Bangir la ti kutami. Anya? Kita agman no anya ti aramidan ni Victor iti dayjay nga ami. Imposible adi na pabalod. Paibalod na lakit eh. Gapot ta rebelde lakit ngarot. Agdiretso akon iji asyenda. Ijayan ti pagawidak ita. Impagarap po na napaksatin na giti rebelde. Ngam adda pa'y lagayam sa bali ag grupo. Anya? Adda pa'y sa bali ag grupo, kunam? Wan, Auntie Ella. Ti grupo kano ni Ansong. Anya? Naduktalan nan ti grupo da Ansong. Victor, pangaasim, diyo ko mapatpatayan ida. Ha? Di mo ko maitulok nga adda matay. Auntie Ella? Ipakpakaasik kan ka, Victor. Di mo ko maitulok nga adda matay. Wano madangran. Sana nasaya at tikasta. Pasukwam latta idan. Asaan anaskan nga adda matay. Sige, Auntie. Ikarigatak nga ramidan day tasing-asing niya. Napanin ni Victor. Kasano nga taitan? Amangan no agpipin na tay da kada ami. Anya nga tati aramidak. Ibagak nga takan kwa na. Ada ami kan lando. Kat kaduan ni Ansong iti grupo na. Ibagak nga tadayta kan ni Victor. Manang ami, agbaligi nga tadamang Ansong amang kidnap kan ni Manang Rina. Sapay ko matakasta. Manang, napanuga ko ni tipan nagnata. Agin na nata pa'y Imo nagaya man dagiti kakadwa tayo ang nagsubli jay kuta. Wan. Kunak nagkukuyog tayo kadamanong lando. Ngam, pinaunada tamad. Saan da nga agsubli jikuta? Aging gaadida maala ni Rina. Ha?
Kasla italaang amariknak ti bannog ko sa mga manang. Idinto tajakmat na rikrik na idi ti bannog ko. No sumangsang atak ditoy. Talaga akasta. Aginayatan tapno saan ka unay amabannog. Kumusta kayo na, Apong? Sikamat, patre. Kastoy lata. Nakapsut akon. Ayan ti apo ko yo. Jaklat na maranaan Napan nagtrabaho, patre. Ngam kalpasan ti trabaho na. Agawid matla adagos. Ngamen, amuna amasakita. Anya ka di ti marikrik nayo, Apong? Nakapsut akon, patre. Bakit ak ngaminan? Pinadoktor na kayo ka di ti apuyo? Wala. Adamat agas atom tumara, padre. Ngam, awan anyaman na kanyak numatay ako. Anya? Apay nga Apong? Saan abalen? Kadakkel matan ni Elizabeth. Kabalan nanti agbiag nga uray awan akon. Anya? No bilang tawan akton, padre. Pakikit-kitam ko ti apo. Apong? Sekaan ti pangibili na kankwana. Ibilang mo kumaakabsat ti apo. Kaputag may santon dito'y abyak. When, Apong? Agiaman ak, patre. Apong, kanayon ko mati panagkararagyo iti namarswa. Asilpuan na pa iti biyagyo. Iti atidog a panawan. Tapno makadinayo lat tatapuyo. Saanan, patre. Agyaman aklangan iti Diyos. Kaputaging kaita. Kat sibibiyagak pailang. Napadakkel ko ti apo. Napaadal ko. Kan maysa. Bakit akon? Nakapsut akon. Isu nga awan anyaman na. Numatayak itan, padre. Anya? Oh, Rina. Rabin. Ngam, adda ka dito kampumi? Umunag kan dito kotse, Victor. O may kasukunan. Anya? Ngam, Rabin. Kan may sa... Bikat danag. Agsubli kan tumatla dagos. Itulad kan tumatla. Anya? Please, Victor. Umunag kan iti kotse. Tama pantan. Sige. Sa dino ka diti papananta? Ije asyenda. Apay? Gaputa kayat ka akalanglang amangan itarabi. Anya? Victor, talaga ka di asaan akon anapatagkan ka? Nga oray ibilang nakla kuma apagayam? Ah, Pangasim, di na kumamatliklikan, Victor. Gaputa masaksak tanak unay. Rina. Kayat ko nga agbalinta kumaan na singad nga agpagayak. Mabalin ka di? Sige. Nuday tati ko na. Dayjay, imunag dan iti family house da Rina dito asyenda. Kadwa ni Rina Raja Victor itarabi. Nukasta. Saan tayo manan nga agbaligi ita arabi? Kasano itan mga ansong? Agpaliw tayo lata. Aday ta, Victor. Uminom ka. Naimas nga arak day ta. Amumat adyak kaya ti arak. Kimti
Apay mamlaang mat? Lading ita, Rina. Ngam talaga ajak kayat ti tumimtim iti arak itan. Sige, nadaytati ko nam. Nakasta nga rod, mapantan ije kusina, tanakasaganan ti kananta. Itay pa yung insaganan ni Nana Marsing. Anya ka di talaga tigapo nang inawis nak ditoy, Rina. Kinunakmatan kan ka. Kaya't kung agbalintaan na singad, ititong dalmesa. Anya? Ala, umaykan. Mapantan ijay kusina. Nalpastan anangan. Iso nga uminom ka, Victor. Di na ko man pagkadkadantay. Rina. Oh, at titi inuman. Tangay pilitan na. Sige. Patgan ka, Rina. Agyaman nak, Victor. Kunak na talaga at dinakpatkan. Rina, kaya't ko amawatam ti amin. Ti anya? Ngawanin ti relasyon ta. Nabayagan anawaswas ti relasyon ta. Iswasaan ka kuman amang namnama, ngagsinubyan tapay. Anya? Lipatan mo ti panagayat mo kanyak. Tad-ad dala nga masaktan ka. Anya? Aklo ng tanti kinapod mo, Rina. Kasta ti kalakanakan ka, Victor. Ngam saan kanya? Taaging ka ita. Sikapay lang ang tiyay ay atak. Apay, mapabasol na ka di, no apay akastoyakan ka. Gaputa basol mo matlangan. Basol mo, Victor. Rina. Bayan na kumalang. Gaputa ipatay ko na di ka makita. Maawatan na ko, Mama. Amam ka di. Kagurgurak unay ni Ami. Gaputa iso di ayatam aging kaita. Ha? Nasaktan at iti husto, Victor. Kat aging kaita. Nasakit pa lang dahil tayo naramid mo kanya. Pinayat ng iti husto. Kalpasan na, tinalikodan na lang. Akas na awan anyaman na. Nasikati siya ang anyaman tinignan, Victor. Rina. Saan ka din ang sakit? Saan ka di ang nagpintawa ko niti pamakawan ka? Kapangasim. Saan mo kuman nga ulit-ulitan day tabanag? Gaputawan mo't lang ti Serbina. Saan mo ang mapasubliti na palabas, Rina? Lipatan mo ti panagayat mo kanyak. Gaputa ulit at manin. Ni Abi ti ay-ayanak. Duadala nga dinsag ita iti kotse. Kaya't asawan da ita. Agmay-may sa day soldado. Awan kadwa na sa bali. Wen man ansong. Imposible mat ano addaman bilang kadwada. Ket di da pinababa iti kotse. Anya ti pampanunutom nga ramidan man ansong. Agpaliw tayo lata. Ngem numaikan tayo iti kundaway. Patayin tayo day jay a soldado. Ano? Patayin tayo ni Victor? Wen, soldado day jay. Ket iso ti manganup kada tayo nubilang. Anya? Kagura na dagiti rebelde. Iso akagura tayo matida. Mang ansang. Ket kiddawak asikanto ti mangpaltog ken kuana, Lando. Wanya, maaramid mo? Laglagi pam. Kabusor tayo ida. Isuda ti numero 1 ang manganup kada tayo. Iso nga ibilang tayo idan akabusor. Mang ansang. Oh, Dejay, rimuatan. At dadan iti paraangan ti pagnana edanda. Itulot kan, Victor. Siyak din ang sukon kan ka. Iso nga itulot kan. Saanen? Ingkakat aginan. Rabiin, ang mga nonya pa iti mapasamakan kay tidanan.
Sapay awan ti paglugan ng mga agpakabisera. Awan parikot kanyat. Kabalak ti agmay samagmag na. Saan? Naskan nga itulot ka. Sige, aglugan kan iti kotse. Saanan ko nakmet? Sige, inakon. Saan? Victor. Apay. At dapat ibagam. Victor. Mabalin ka ni nga rakupan na. Anya. Arakupan na kuma, Victor. Anya. Victor. Sana bali adi na kayat nga rakupan. Basta arakupan ka. Victor. Please. Agkanak kuma. Ha? Please. Kayat ko amarik na tibara ti bibig mo. Please, Victor. Agkanak. Anya ti mapasamag iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwan na dinggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Rebutazok. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. May kanem apilin!